Sulinga bambu. Lain kadinya. Boleh Pak. Oh mangga. Duh. Oh iya dong. Kada sareng debus. Aing era ngas teu make masker. Naon sareng debus? Ujung Bapak Bibi ngobrol. Manas terpalit teuneun babi. Hihi. Sepuh. Di tempat di belah dia mah ciga simet. Ih maskeran nepi ka punuk-punuk tuh dah. Semua tadi Pak. Ada punten sebuahnya. Buah ngora. Sepuh punten bisa nih bagian ngoranya sepuhnya balik dia nah ini ngora kayak pomi buah kolot abi pasti kadinya nungora bakil ngarana abdi era abdi era kang no ala katung subang karawang ya. Eraku indung bapana ari buah ngora buah ngora nungora bagel ngarana abdi era eraku indung bapana eta buah ngora anu ngora bahagian raos dirujak abdi era eraku indung bapana kemaros bereu Ari buah ngora buah ngora nu ngora bakil ngarana abdi era paji sini eraku hidung bapana hari buah ngora buah ngora anu ngora geranya bapak raos dirujak abdi era iya eraku hidung bapana Ari buah ngora aduh apa buah ngora anu ngora punten sepuh bagai anu ngora abdi era darerin dengan budaya kota Sumedang seni bangkrut loba kasbon panati arak-arakan keur ngarak budak sunatan kuda menang ngadang danan direrenceng di payungan suara tarompet ngareog sinet ngawi alay kuda ngarah igel-igelan atau pagendang jaipong
sistem suka bunga gonjakan dan gede pisang igal bari kadali di cepeng kudanges hati MBK milu kamu yek ngajalma kembang ros bere maka RW 12 Kumargi kedah dugi kalun-kalun tamu 7 hei gua joget tersangka kakek kuda poni gitu nih budaya kota Sumedang seni bangreng kuda renggong paranti arak-arakan kengarang budak sunatan kuda menang adang-adangan direrenceng di payungan suara tarompet ngereok sinen ngawih nahan leang budak karang igel-igelan tepat ketang jaipongan berlibur budak sunatan suka bunga gonjakan sinen monyet pisang igal bari kadali di cepeng kudanges ngarti irama milu kamu yek ngajalma ari kuda lumping halah yang dikusiran Pak Haji digelan ku anu tungkatna ari mata gering lamun boleh dipikiran lepak kagagalan diampikan di kuningan daya tebak-tebakna Asik. Kuda lumping ala yang dikusiran diigelan ku anu tumpakna mata kering lamun lagi pikiran kagagalan bikin hubungan daya tabak-tabakan asang bango kenapa ente dela-dela aja asang bango kenapa ente dela-dela aja makanya aye dela-delo aja esang kodok gak mau timbul makanya aye dela-delo aja esang kodok gak mau timbul asang kodok kenapa ente gak mau timbul asang kodok kenapa ente gak mau timbul makanya aye gak mau timbul esang ikan panggil aye makanya enggak mau timbul esang ikan gak mau timbul.